ASDC, APHLC, Congress Amitang Song Pen TOC, BJP Song Along Chipok Dul. West Karbi Anglong Lapen Meghalaya Aduya Hoya Longara Ratuma Pandong Mukak, KLA, KEA, KCS Atum Pen Kirap Kapazirda. Karbi Anglong District Labor Union Atum Kangdang Amay Kangni. Aprangsi kado kawe kaching hon kat news ke langara to na pantame kardam na pazriklom. Dang tipini abirtang ton pen arjuik tha. MP kilik nang te bog boma son si muni datum ta raptaria songalong kaching bedun thekpon long bom tanglong. Son si pini vosik ni phai kre ECR nisita me ASDC, Congress, APHLC, amitang song pen TOC, BJP songalong kachipok duna birta, nilituma prangke Edward Isopen birta nang pali. Nijang Karbi Anglong Kopili constituency arlo dera mukamalong ASDC, APHLC, Congress Amunit, Bangsurihini Sosiarat Amitang Songpen TOC, BJP Raptaria Songalong Chipo Ogdon Rinti. Bangsuamayalong Nijang Karbi Anglong ASDC Ameipu, Ram Singh Terang, Lapen APHLC Asongja Puatum, BJP Songalong Chipo Ogdon Tanglong. Lapen alang itu mapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hang Ari Dengpen Dengpon Long. Bangso kideng lapen Karjopon Amayalong Alhiaman Pen MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Terong, MLA Dor Singh Rong Hang lapen Pinangan EMS MSC Satum Cetong Dun. APSLC lapen ke ASC District Committee amai Puram Singh Terang akai lapen ke Oko PSLC Linson Intia Youth Wing Amai Pu Pencenglok Ladakh Consensus Committee Amai Pu SDC Ladakh Birenteron Akahai Lapen Dunram Terang Akahai Atum Pangrum Petpen Bang Surini Susap Hai Dak Pininang Joinulo Ether the Botor Bukan Kahino Penajok Alang Tum Tame Bang Nederlo Lasi Gari Guratame Liu Nederlo Lasi Evanglia Pai Bangke Hotel Bang Surini Susah Pai Bang Kedak APSLC lapen ASC atumsi pini dak nang jon dulu. Masih. Nanti cuma parti lo nang dunia lo karena dunia kita dolar. Dolar. Kopi lah tumi tengok nang dunia lo karena ini kan express ini. Nang dunji. Oh nang dunia kita dolar. Nang dunji tumbang ke latum ke je Karbi Anglong isi bang ke isi monsan dulu. Monsan rupen ke kacing thura muasaing deng dai litum claim pon momel si pen theklong lo. Lapen yang paran tamile tum ajirding kui pen kace song hemper tamile tum tim Karbi Anglong ke othip lahai pen theklong si tepini hemprek pen no sayang deng ka togwe pichunji puta government si pichunji te government ke do party la bangke BJP party Narendra Modi ke japona party Ladakh rame Dr. Himanta Biswa Sharma ke japona party BJP party tim Karbi Anglong ni ke japona party la ta BJP party asi government si jara sayang deng da claim ji taben jara sayang deng da pichunji aji amar West Karbi SDC के 1986 पेन 2008 के नीले तुम क्लेम लोते बंस समय 1995 खास अप्रैल ने एमओयू चित्तों लगले तुम निगरांग पेनिंग साम्पिक पार्टी डिपार्टमेंट वन लो अभी तो यूपीडीएस तमान राब दुन पेन 2011 25 of November लोग चित्तों लगले तुम राब दुन मिसिलो चित्तों लो लपेनिल तुम निंग ठेपिक लो लपेनल सो स्पिरिट टेंग मैंने क्लेम बुताई पिनी हेम्पे कलों एफजी अपन लो पे बंस समय नोना फिर बंगे मूवमेंट अ डाइल्यूट दैट जैसे मैं पे ASDC असंज्ञा यानंग बोंग नानात हजे पचोय बे चिकाक एट इनुता दाम जुई हमार ASDC असंग मंगिंग टांगते दल लपसिले तुम पुलो जे लसन के चौकी दे पोसी कि दाम तांगली दारमा जे पांगरुम नंगपो लपेना की मिलर वानथु नंगपो लालिति के ASDC के टांगो नेलो लपेना को रीजनल पार्टी से बेट पेट EPSLC असंग में हंग थेगलो बा कपेक इंडिपेंडेंट पार्टी दो मने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बंगके अला बंके चिराबरा पेटिक के हाइनी देजी अथे रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ले पुनन कांग्रेस ले पुनन फन के हाय नहीं पुते रीजनल पार्टी की सिवा दी नील तुम बड़ी पिक लोके दामतांग निकान फोत में जे EPSLC सॉन्ग बन समेली तुम पार्टी ले प्रेग्याम बुता इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे पथुरा पेनंग कु नी तुम पाने चिपिदुक लो तमे चिपिदुक ने तियो तो पोरो बंके चौक चिदे लपेन नेशनल पार्टी तमे कांग्रेस पेन समेली तुम alliance do that nang pata chingwai lo pan ek boris tame chok chidar lo
laso pena jok nilipini theklong lo je ASC ke ladona teng pulote to hemprek hang tekhe la pena sarkar chirayende la sila so kisung dokok pena jo ini pena mangke atware rinang kok lo ASC long ke do bang pu atum same alang li pen hai a development pan ke advice ba kacharap seroi dunia pani tum ning hang sining thelo hemprek tame Dr. Tuliram Rang team of Karbi Anglong masi government pesar pinangpo. Laisang ke youth section temanta yang sakuri nahi mutalang tu man cerap pensi youth section sakuri longpo. Lepen tuarit puri puri tame pacu nahi pulte alang tu man cerap tusi la tu puri puri ita pacu nunji. Kejutsi kadu ko pini regional party alidar lepen aku ruling government alidar tum same leader hian tum nokbe hian tum chingrum tu tike Karbi Anglong na hok datu non burdar bang nake pet. Lepen aku kaprek ini bang atum ilitum Karbi Anglong abhan longle nangapik kon lason dopiklo lasi lahayan samelitum cerapen tunji lasi nilitum bangke mathasi pini Dr. Tuliram Rohang leadership long lahailam he kaching bai ke yoiki pene pate boxi pini BJP long join nang koklo dolo nilipan nga sorsa kali ali bhanchot te pini son nili kam klep nang kokpo government ke dolong pate bok nang kokpo lalo pute nili rar phan lang thekpo nili nuwet ke nili sai tiki tareng nili chongdat chot tareng same nili rat nili don nili rapatum phanta nili mathanang kok nili phan nangai jok utar sa nili mathanang kok toring pi bon pe pulote lahai tum ye government awar saita long delo government a job ta long delo government a long hemso hem sare tum long lelu laso posi nili phan nangai jok utar ASC pupe KSC AS KNC pupe ba Congress BJP ba nili phan ke kaprek political party nili phan bunang jok ke lasi elang domani nili khang pring chok ke deji laso pochot nili ke jong yung ale puke pini tame nili phan ang karbok 28 lakhs so endat put 28 lakhs kali ni hikki sta chen long le jong se 28 lakhs endat pule nang ke putum se nam dat lo nili phan ang thon thunang kok ko la pena lang to nili phan ret endat na putek ma kudak lo nili tang ka chen nili hikki he tang ka chen ni ke 28 lakhs la lang to pupame sime la ka la bangala tum jong si nang pupame hektirat pulta la bangalang to bang se pusi Karbi lamet amai dong mukak aro Karbi Culture Society tekelang zone lapen Karbi Employee Association atumpen patar pipongsi West Karbi Anglong lapen Meghalaya aduya hoya long kido Karbi arat kiduk kisung arat atuma phan kerap kapazur dama birota nele dama prangke jirsong terang pen Britain pali Kedamtang vosik ni phai cap arni por phai phopen Karbi lamet ameyaro Karbi Cultural Society tekelang zone Karbi Employee Association apen Harakhat Subdivision Press Club atum dangwaka kahiti pen Barsi West Karbi Anglong aduya hoy an kirap kapajor dam chiaphan balpon Lason si Socheng Amreng Border Protection Committee Chairman Augustine Hanse lapen Socheng Amreng Border Protection Committee Secretary Please Amsung atuma hin pen Mesen pen dekpon Kirap ke pazir pon ke sang phoriyathe ingti lapen dali Kirap ka pazir damatum pen kaningje pon ke Assam government atum si nang kirap nang jia potlo sita nangrap tong tektia ko pusi pazir dekanglo Apitu Augustine Hansa hin pen sita me kirap pazir damatum phan kachuru pedu pontu Pini aprangsi media akorti itu manda kardom pijirlo kardom tinil tum ladak an kibang nang kokolam the bangke ladak meghaloi lapen Assam aduya hoi agasik sak kacharbu du laso longsi Karbi Anglong ahoi pinak ilitum han asi Assam government atumne nangrap tong thek thi sita ilitum akhei ladak sung do ko posi ladak jo parni tita ahe maphan ke chima thanang kapherenang atum chongdat chutilu apor avedetlo asilahe ke chongdat chutilu pen kereng chitji aphan ke choklem atum aphan kerap aphan siniltum hadak dokmoka pen Karbi Employees Association e Karbi jutang asong lapen Karbi lamet ame dokmoka angkang pen niltum kewangsi ladak sang han long an niltum ladak arat phan nang pajir ji phan si kewang si sang han do an ta niltum tekang lo si kidor plup pugen niltum ke puthek the sita penangan chitekang lo si
molang litum ta kichuri ji phana bar sai ladak pen long pon pu se ni tum ninge chi thedu asila da ka tum aphan si chu ningri kang tung ke la hello ning chi pa the nang ning chi pa ding ding nang akisung ge som surya kisung do tema ahoklo talaso pensi sorkar aphanda government aphanda ladak ara kisung ara tum phan kerap ji phan bor ite usinil dum ke kamatha asi nildum Karbi Employees Association lapen Karbi Jutang asong lapen la Karbi lamen ame dokmoka penil dum ke bang atum ahin pen kene dum tuning rilo asi kardom nilam thidan sington Lakhain ko rahini Sarapothar MAC constituency ke parlo hanjang langso langteng along Karbi Anglong District Labor Union atum pen kangdanga mekang nipona birata nele tuma perangke bisnu lekhe pen birata nang pali Sonsi manpeng aluhia manpen Bidya Singh Rongpi ILO mati International Labour Organization ameipu Longsing Kramsa President Karbi Anglong District ameipu Rising Milik Chunbang CEC Manap Kramsa West Karbi Anglong Labor Union ameipu lapen ari sanghwa tum chetangdu Adun tu alang itum pen ke jai pona tengke labor mate chongda chotelu arada tuma phansitame isikai kita ke jokwanan jila pen membership ke endun rinti ji aphanta pachini pong Elitum Karbi Anglong along sitame elitum Bhaira pen ke bang mate ang tan pen ke bang lebar do silahaya bang fu bang pitum phansitame nelitum pini pen than pachini ponoje membership bang deng ernangji la benjong silitum long membership deng dei pulote elitum bang la kisung dokokji athe bang ke elitum kam ke claim bang pu bang pitum phan ke elitum cherai kom ji phan bang si itum emme thanga monit elitum kachini ji phan sin elitum ke deng ponlo aposi elitum bang ke kaduk kavesi tame elitum nafso emme thanga monit kachini ji kapang thegi phan bang ke membership donangji pusin elitum pulo lasi hem ke kachongda bang pu lapen ke ladak hem fu tum sitame nilitum kachuning ri bang ke membership dengning pusipulo jongsi mohala luaron long banglo pulote mohala hem fu ta kisung dokok ji lasila pu puta elitum kisung kabide je phan bang kaching khon thegi kacherap thegi phan bang ke hem fu lapen ke kachongda bang fu sitame ladak membership dengning pusi nelipini ladak than pachini diganglo niltum pini bikek koi ladak hanjang langso hawar long pia posi daki wana koma plote Karbi Anglong long chongdat chutiki ara datum lana kisung la joini pensi niltum ko son mesela so kisung men ki jogima la bangso ki mang pensi pini niltum dak hanjang langso area committee long sabrang niltum nang seng nang kolo sela solong alang itum tami lam chak ni pidun loje president secretary pen chenglok apreka pek arpu NC alang tam mesen pen iprangke bangje phan claim dam popu selang tami lam chak ni pidun lo sinile tum mahin pen sami kai kita ninje pon loje iprang mangke iltum Karbi Anglong rat doan chongda chutiki rat doan iltum jakong celongra iltum aprang bangke klaibe isbe dora la bangso Karbi Anglong long koson si saya amuan kidoan iltum cepar deng dunpen choklem nolai mapul bangso isu sin iltum en bangsi pinil bangso along tien tame sabra mantum seng pona kolo las bangjelang ani bangke iltum Karbi Anglong kidoan chongda chutiki rat doan isibat iklaibe donang kadok event long bangon itum la bangso sabra la along tien tame seng na seng pen bangso komiti bang tum pangtang lo bulte iltum akisung pen asabak job popusin iltum mata tangte non malam so pora phan birta mo ington exnang Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. And School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details, contact 8638215038 and 910-1154-640. For more queries given on the screen.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ nang litum electronic ahormu ke nam jia phan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel electronic bokolia long humri dam iknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chuendun ikha Lasi pader de pin pen humri dam iknon Citel electronic bokoliano Ang so se ang tonalam katini thule thojia phan la aber kipia number along humri dam iknon Dihena mo phit puthot birta long wang thuik long Inglong akhe mate tribal puatum anke inglong arit katiki pensi akai tame chipa jangpon Lason tak taksi inglong arit katiki lake isi inglong akhe mate tribal atum angthek binonglo Nijang Karbi anglong lakha ke thom chinthong MSC kaparlo patimuka number 1 arongalong tiwa umbarmon mate amri hawar pen nondar singhanse chinthong mojadar arit jengplian tiwa khe poramputhi arona tang pen chenglok arnam ki pumate woi jon kamatha pen rit nong ponlo Labang surit kenong ajengke tiwa umbarmon arong ame karatung ningka nisi pen rongke rong hoba pharman pura nipho an panongsi rongker karklia phan ajeng dam Lasinon labang surit kenong along tiwa umbarmon arong asar chandro malang lapen olong malang SGB atum japonsi don troksike prahini mate idon pen inut asarmar ajeng rit nong dam Olong malang pen kapachinia tengke aningkan wang tame non aposon rongarlo tame sarmar piajeng pedopon bom lapenan par tame akaprek asai tame ajeng dampon bom Lason si chinthong mojadar tame lapusona jeng ke bang pen red kenong asai kedeng pon thega potame alangli kachoro pojepon Cintang moja tarno khel phua ran parone mane chinge kisan nen modi singe kham pangsi lai modi chinge khel diwa posar pudi lo to krai obo ba thai ong gai bo aro karbi chorai thang ga bo ching khai phai sebe lo jing chin hong pasnya phi do tao aro koi pisai changlai samoji sebe lo phi do ar yasi bo tingal hong do che age ne phana lo ching tingal yasi lai modi Tingal yasi mana? Kuji benar berapa mana? Ciasi, tinjuran. Lain madi, pure cuan hana. Ciasi go, korbe mandi, penekana, peko pare madi semua karo. Ciran karo. Dak, centok amoja terahem, rit kinong, sarmar pi ajeng, kerap ason lo. Tebak terai, mana te ini tunggu tiwa umur mondak tebak kan lo amri, setame itu mau jatah lo, kan saya marit ini sarmar piajeng, idun hak perampara pen itu lah, so kena rit kinong, mate saya tiki hidiki chanda dulu son, mana rit kinong gado, an sokor dah huta, itu ajir dam dan sarmar pidun. An pusat pen tak dun, lapen balian te hanbe phanta itu be sarmat ki ajeng dun. Mana ne kanal kan itu rong kerpi, ini akle pak, lake nang koglo. Umbormon program ra phanta chorolo, lapen ke umbormon arang asar ke phanta chorolo, nili panangera popot, lapen ke media rong parasaho, agai phanta me chorore one athelaan, kali kangker man same alangli. Dak nili rit anke bang lake tiwa puatum haporom purung mana hap purbo puruk ha kuku pen ka arondo pen nili hemke pinian ke jeng tilo nangarap lasi dak elitum chinthong hawat
ke thengma te nili phansi nangarap nai le chibuda stamelo lapen nili labang so along le bang e peneng bang e sonong lo moneng bang ke kobe lapen sa la siga du kobe ra phanta chonengri lo je la eli tum dak chin thong hawara long le ke henokali an eli tum sagati ke bang an bor I pon po busi isi ke ya son no busi nili hin pen labang so program deng pon lo tarap Bukazan subdivision ang kangalong botor bokan mesen pen hidia sok cho ilong ja phanpura pinivosik ni phai kresiar ni lakhain kora hini sarupothar MSC constituency borlai hanse PT adong arong along arna marnia phan kachipa me pon mate lore sarpoka klika perpona birata neletama pheranke Bisnu lethe pen birata nakpale bangso along plek jama than thili arna ma phan thok zir pon Sonsi thanthili karkli akuru saratum nang kipachini duna tengke vomut vokan hanwe longhong voka klapen lakthi langpong anta mesen pusi guru saratum pen than pachini pon lapen lore sarpo kakli arni pensi arve kejang botar bokan mesen chiputa than ponthu kadu kawi pini ke thok kizir pona thanamen deopani than paklangso Laichan, Dilai Langso, Turtung Langso, Toko Langso, Dhanseri, Dong Thewang, Nahorchan, Numaligar, Lore Sarpo, Hawar Kechar Nampharo, Ar Namaphan Thokjir Pono. Pinpuru Dame, Kidamtang Ninkan Hinia Ninkanahot, Bukazan Subdivision Angkang Ahawar, Barla Pura Hosetame, Barla Vekejang Zidet Penajok, Hidi saikati kiara ratum hidia sok echomta cho emo vidat pen ningkan arjon anisan ke cholongji mate hemtun nisi anisan ke cholongja bang sudame thedunga ke song chetong nang loputa chethan po mate ilitum botor ke media fan nilitum penangan arni pen penangan akorti tu pen ching waching side lo ke damtang ningkan hini ke thomedo lama ladak la so ilitu malong rialong ke kreng lapen bang khiti bati ke chuklem long lepen ajok nilitum da puthot la bang so alama puthak pen matha ponsi nilitum la lore sarpo lapen bang ke arnam pharu hawar kichu arnam pharu ai tum thok jio lo pulipulang te ilitum ke dukela karat tiki ke chutiki ara tum phan anta isi alang tum akang hona kajinsu PG mene pupensi pini nilitum ladak ke thok pon lo nasi nilitum dak kaduk abe hawar alabangso punyong te nam pharu la pena bangke lore sarpo pen chenglok krehini than krehini nilitum dak ke thok jir pedupon lo nasi non nalitum jok kita me thek pon long lo dak bumut bukan lapen aku non botor jok sita meli tum kadu ke bitu fana bang non arwe ta kijang kadu bita theglong lo nasi elitum fan arnam labang so ake thoke jiranam arjulong lo ma lapen kidu ke lagara tum fana bang rap poma poba penenga ningkana bang kadu ke be labang so ke damtang ningkan heni ke thom kis akisung pen jok po pusi nilitum ning thepono nilitum tai kar klike pini ke arwe kawe botor bukan ke hindu arwe kawe ningkan hini thom lo sok chu ilong leong si arwe phan botor ke thu botor ke dok phan inghun ke dok arwe ke dok phan si pini lure sarpo lapen arnam pharu lapen isi la ilitum kachosok alang he mokhaan pini karklike la inghun narwe aphansi kachuningri si kene ke klem ke thok jiro bang ke alnam pharo bang ta hala vu sita par eprat lapen bi sita phu klo par e lapen hala kene sita la son lo lang the lang pong anta me phun me et si du pini akam ke na pena karkli me sen me et pena phi non karkli ya huna ma se arwe sita ka char si sunang le yu
ปีท่านมันตอนนั้นตัวท็อปคนในปีนี้แต่บางโซเชียลปีกันแค่ ปีนี้กระทบก็นะท่านแก่ละสนยอพรังเจงกันเนี่ยอาเกลัวท่านละนุมนิกรอละเป็นเดียวปานีรอละเป็นฮักโกปูดังทุปากหลังสู้เป็นนางดังลอกปากหลังสู้ตูตึงหลังสู้ดงไทวังละเป็นนหอจันอาโกไลจันTang tipini Karbi Prime to Abirta Bangla Pansi Kang Toniklo Kado Kabeta Tumithak Me Kurbang Thu